ibege we kerega adi even roto makan lolo o makan monika atwari ibege we kerega adi una do ya mogi lolo wo mo monika atwari re ukawe abibi na na gba bibi na ukawe igu wegwa ye wewo eti yidu de gu wegwa na nia but awunyi menu mi benu tumo egbo yu pe no wani unyi wa eno wani imieki ya nudo avana eti ma mieki nudo avana no we dey more than one week a day we na e mata no ro do code ni de ti an video code de go ni en ga won wa 500 pounds i ga won ya ga ata do code de we de gbe na ni me ma understand the way me ma dey understand the way ni we wa de gbe do avant ni me de gbe do mie o kana ma era no ma era edugbo no kiri ama on awunyi me wenyi sometimes at the movie da osa eso wo wi obokin okay pa mo dido wi obokin lokin imaye unyi wa pa obobo ni wenyi egbe pe wo me bo sometimes ema la janda aro wi obania ube more than enemy emagiro wi nya ema vi da la jaro wi we na yan ro wi udo ke no so no me but he can zazi gbe nu enu wa ya fu nu yan oni ya de gbe mu we ri ana e di movie da osa una we ni ya ihu ya no awihu na ya fefe no repetu ge na ni ya wo wa be mi ku ya fefe we ni ya avembo de kin na avembo wa mu apa ni gbu wa fo wa mu apa ni gbu yan apa ni gbu wa fo wa wetu wa dole wo yi apa ni gbu wa mu efo wa wetu wa dole wo yi o ke kaka bon da mi nu wa waya fefe katana uvon filto waya gwalo uvon filto no mo filto uvon waya hin ikata leluwa eti ibata no de record we no guyan ni ado pe na the record we no guyan ni ado pe na oh ama guyan record go wo me record yan i record yan po obuwe we record yan me we yan we ado pe record wo ta na a ko we ni ado pe record na ge ni a pe we no teme no roto nuwa mu yoto wana do nuwa mweme guo yi nuwa mweme guo yi emi nuwa mu guo yi nani a wa mu guo no pe mi kina be ala nene nuwa mu kina no pe mi kina be da o be yi ke but me you ka me you guo yo but aje pa ko no ro ori under custody me Felicia Pamo ri no ro ori under custody me but onyimen we don't know vana di mofi da osa adewu we ma unyi ma tosi we nyi wa pa obobo uga won se no sikewe iyan wa no sikewe igbe ya ka mo unyi ma tosu unyi mo kode na yine ergederu wala na do settle wa ba magbana do settle wa bedere o ka we nyugbunyu menu we nyina ergederu wala na re do ka nyugbunyu menu we nyina o de gbe bi do nye na again we are we with matter we to we matter agmoge we do abuma wa agmoge we o gba o yan ge we yan gba we ni yan gba we ni uweri uzan gegbewe e di movie da osa uweri uzan gegbuwe
uwere uzangie ozekwe wa ala je oda tie bonere wukan ozan weri gie gbera nu weri gie gbenu we na ri oku ori ro wukan we mo oye bobizo mo du we mai du mami no tamawe e no ku we la onu la jaba fana opena ora we mi video ni ora we na we dogun ana agwe opani mesu onyi wa to sin we nyo yo opani mo bobizo a du mami no tamawe ya do time awe onyi awonyi we nyina awonyi we nyina bo we ka zobo bo we ka nwuku no pe ka wo no hu awonyi we nyina ro pagbaji mo fi da usa no yo to deme magwegwa yulawa wago ina yana na ni amikina le lueso wogo bijue iyan we kana yaka le lueso wogo bijue dia devni ata ni maika seti mudiayi abiyan we di kodo gwe no rilaja unu we deme magwe kaula wa uwe mu mani pe agboto edimo fi da osa owi otobo uwe mu mani pe agboto juma mi no atamawe ya window tiwe fun ni atamawe bania okay we na record ena we ni wa ju we gbebo ni do tamawe enu we Atiti ki we la jama ti me ya ti ya baby ya ti we pete ina ti we wo bana okay na record ena wa adi petu we na do tama onyi wa to so ni onyi we no ma gbaji mo fi da osa onyi we wo di mo fi da osa owi otobo awonyi we nyi na da wonyi we nyi iya we di ko dog we a iya we di ko dog we ti ani ko dog we iyo we 500 pounds ere 500 pounds e ma mi no yare iya we Julie London ori 500 pounds ere iya we Julie London ori 500 pounds ere iya we Julie London ogo na gba upo ogodo Julie London ogo na gba upo ogodo iya we ori 500 pounds igwe no ya mo imi walade abi onyo se we na bi eme gora onyo se na ma yin do pe awe ki na abi we do ko we ki mama yin gin we wadu wa vana ni edimo fi da osa nu wadu ki avan ki owo na okay kaka bo da me nu obi amimi na ame mai ka won voilà miwa okay kaka bo da me nu ajebola jame dero ga filu gbegbo e bi na riri mi ona won ni we ajebola won ni we wa goli vagun iye dedo gbu agbewu owo agoli vagun iye dedo gbu agbewu ina iye we kere dado wa ma gbe goli gba oliver gun video paro ni iguwa ya dedegbe iguwa ajebola do wonu we dero ni we wa goli vagun una goli vagun ya di owo ni opawo yan do gbo agbewu benwe na en wata ya no remi na ya fefefe Oliver ole centruno igi Felicia fu igi Felicia Akmamari even Monica atwa de no ikaka mugwa igwa yemi kuno ipa owodo ni iku ya igwala wono okinya opinion iku ya igwala wono ya okinya opedene na ne modo ya gwalo do kan ya steki e Monica atwari egwale bi no mabebu no because oginyeri ya ne we no oginyeri ya ne ni ye oni eri owo wa ni ke ya wa e Monica atwari ola de mana
o ko ya no ro wodo u ya fe no ka gbigbe age no woni azi kiro ba ju wa mami o e mo ni ka to ari ola jamo woni ku da ku oda fi an yogo ni ya mi ke na yoge e na mi o pa ni mo ni ka to ari ata no ya ku lipo ya kwa wodo e ba ko ya equal relocation e ba ko ya equal relocation opo no mo gola di anu wa ya do de no ya ku wa ni pe ogo ni wa tete agun no da fu wa ya re no na no wo ku wa ya re le lo ya no ni han upe ne balaka e monica ya mo ku na ya ria o ya kimi dan yin ri o ya kimi dan yin ri e ba wi ku ni ya igwa lodo kian ni han yan ri le platform to platform no yo boy ko da fun ya na ku lo da fi yan ko e ba ya igwa lo wodo ni ya ri de gberi na ni e monica wa ewe o ma ka mege no ono oku ya ru wodo wa kan oria no oria o ma ka mege opano ya ono oku ya ru wodo du ma ime hamu wa o ma ka mege opano wo oku ya ru wodo no mu kiro bala di dagbo afioko owo ni ku ya da age o da fi na zege no wukian o da fi na di ege no wukian ya age ina me afioko fit to class ina me a class na ya zin kiro ba ju eku no ka gbigbe aga for 15 years in 10 years Monica na de gbe to kemi o da yan ni e ya mi ko ne me kiro ba wa abi si go more than e ya me kiro ba wa e ya me kiro ba wa abi single mother ni ya fefe ni aze yakara Monica na odue even over retire me if you wa retire me ban if you wodoni ina bi awon ekini ya wo beta we e mata no wohu opia no we opia obi edu opia obi edu bo ka na afi we yo a opia ni nine oyo opia ye unye except iya opia ni wo ko ni yana separate ina ma separate iya da do kin oge e me go opia ni ya yun bawa e me go opia ni ya yun bawa except iya separate da do kin oge iya you be separate no take a time opia ni can spring up in your life or take a time Eddy yan we Eddy ma ya da highlighting ipiarima the by worima emi no bun yan we tan fi maido edigbo agbe o ma ihe amubo Versace ya de o yo pe aya unye o de o mo pe aria o ihe amubo Versace nya le de na but ihe yan ban we mi edita ye me ga pe video ni ina o ko no enegbe edita ye mi we yi e ko no enegbe no straightening worima ege ni Monica ya la di atu ari ambus inwina we na we straightening ku na e no gbara hin e no gbara hin nu kama bi ku na ya fe ritaye mi e Monica re ore doligebo emi wu no we is there fair and right ban e my kan boni is it fair and right is it right if no tana mi wu no ban ritaye mi o my the right e Monica atuari ori awo no nuwa mai e wana na fi ku ya di o ni azikiro ba ju o ni ya de logo beni mo da fin area no da fin na do kin tiri bagbo ya ni da do ge mo da fun area oni wa ize yo yi wa ize yo ni Eddy mofi ere do gugun utana Eddy mofi da usa uponu weta we ye ni macho we suponi uwe yinyi na go momo uwe yinyi na go momo Eddy mofi da usa we otobo binu we dig base ibiekaya da afilu pegbo de na ibiekaya da afilu pegbo ekwe nonu
di pieka ya na da afilu gbegbo ede nene ku ino nu Eddy Mofid Hausa dedegbe wo isi na yu wegbe na wo isi na yu wegbe na gbenu we di gbase de kini en we do wo gavange wona imi wa sende egun e baba na we emi na gboma wayano wasun ekina na am Facebook na ria wasun emi na Facebook na ria e winu wa we sun woni ni a wa de gbe si oku na again wa fe ko wa ye won si oku ne wa we ye won de gbe si oku ne me beri we ba o wa ri wa yi o wa pa ri platform wa wi o we no bi amimi na me ka won eno do ayiku ha shit Eddy Mofid Hausa the Mofid Hausa we tobo where do wugwan we were do wugwan eni oni me de gbetam wa Abeg that lady wey they call Felicia Agbamare mona no follow am back cream again o mona no follow am back cream again he clean the square person face he cream the condemn person face na lie as they talk lie na say he cream the talk lie he cream he go when he go give you think say he cream the work na lie o he want take and spoil your face na not see Monica Atuari face mona go look Monica Atuari face he cream does spoil the face he don't make pano mona no buy that cream again o Felicia cream Felicia no do money why he do you boy o yemu auria since you no respect yourself that Felicia you no respect yourself the small money wey dey see with the cash I go destroy for yan because na evil daughter Felicia na cause all this confusion wey dey for ground so Felicia Akpamari na cause all this confusion wey dey for ground so since the Facebook dey count down Felicia say na lie he go dey talk dey go yeah he first started for retirement body he could you see where this Rita this evil girl where they destroy Edo people they go now he started from what they call am retirement now Eddy Mofid body if they come except we come carry am comot for road if we not come carry am a mission when he come for Felicia that one way you no know how to wear black shirt for papa that one way the four boyfriend the carry oyibo where Eddy Mofid know say truth Oliver the friend am because say they don't bring bribe for her now they don't bring bribe for her Eddy Mofid he come check to mumude see the one we do this afternoon baladian e ba on set ogbenyan le mi wa mo gbe ina ni yen ya ju gwa ewu nuwa ijunuwa ka wa irin idoju wa ewu ni ave guia Eddy Mofid get kini we do afana ni uwe nwanyo wa fana ibieka ya yeda iya ajo janu ibieka ya ajo janu emi no gba ba won kode binu we na e mata noro e mata magwe itamagbon wa finu weri e kona finu weri e kona iga won yan dey 5 pounds re yan dey 500 pounds 5 pounds même na tie 5 pounds yan tie o 500 pounds yan re o yan we Julie London dey 500 pounds re imagine pounds 500 pounds no dey 5 pounds no man yan wona mo picture imi wala dia gbe wa di bribe ne bi ni agele tani o yan wo mo 500 pounds re keden we ri bribe pa di emi ni we ri una do lugan Eddy Mofid Hausa ona do lugan yan gele wo wa mo magboto no yi o ka be du e na be dero wa ga teme du mi se do no ma no movie e
ubere no see ni Monica na no na support me tan e Monica to boy enwe ege no gin ya ve ege ni jeje ara ya gege ladian ya gege aku e yan ni ma make na support e oje do wa man okpiowo owedo oviedo sese ola yunu ka Monica to ariwo no we CNN o we CNN re ola fe yen do no mu giyen yen Monica to ari o ma me bobo ya gbebo o Monica to ari ma me bobo ya gbebo imegi ohun ya we oge gino tagata na omo enyan o ma mo we nyan unu ya we blood CNN we ariere una mi wo ge na tata oke amunyan wana yo umume budu wana yo umume wa ya fefefe le gbe akoro wa eme wa mi ya we we wana yo umume ime dame yoma igiri enwa uwe ime dame yoma megiri ebe uwe ya dame yoma una call me da edene Felicia call me better on ini edene Felicia call me better na no tawe ayage we eweri eritaye mi ayage wa manya o we nka ya we live video ni ena we tag unu sina si meme evana enwi ya ge wa manya de e Felicia we yo ge wa manya we no ri bebo gume ma we gba kiyan Felicia ni o ma dan so iro destroy na no on your see era when un dano kini wa igwedo yi Felicia agbonore no friend no go no live ya be hotel Oliver you go be hotel ne gbegi kan we una wo pe awo kan ba o wi kan no ri ana gbo e asawo gbagbo e asawo ne twin asawo kobo obogada imedi Julie London ogogo kin o Julie London ogogo kin Demi work wa wi an wo Julie London oni o si eri na ya we go kin Julie London iyan we tu ga iyan we chef gigi ya wo kin Julie London Imagine Julie London. Me made it because it may be awkward now. Imagine also no a day I go back with my nose. So Nika the been when Julie London. The more feed the house I know your trouble. Imagine that baby bring you now, but well. I wouldn't even know Kakana no Macbana no Nina. Na ya ma wuri a imani de gbe mi obowe unyi ma tosi nu nyi na di mofi ita house no yo tobo ya ri da gbugbe ye wo hun ni ami no gba ya bi do gbugbe yo wo no gba no because unyi ma no ma gba nu nyi na benu we na e mata no ro aweta dole wo ise de na pa boru de wo na ka aje ke wo carry ane ege ne kede no ikewe no sa agba kan ari ni mana o kini ma dole ise imono bi de gbe won ade new generation won ade iyan me ke wa sunwe e generation gbe agia o ga shawo squad ni ma do defi na za bo fi ewere na fi mi ya were o kese new generation of the iyan e ke se the movie that was gbogbo we gbe e generation ga shawo yana mu mani pe aya fefefe yana mu gi maria generation shawo ma do dey yana mu mani pe ni ya fefefe yana mu maria o se mana vela diana na zabo adole yi na zabo adole nu de mono wa de ni ya mekina en no kekini ya u iya make na mi no kekini afi owo yi wewe o owu ga dole iwa mu eri a
uga adole iwa amu eri aba moko de ba moko ima ego nu gwa lokiana ima fini go na 5 pounds na no ma cho 25 pounds no o ma cho 25 pounds no ima ni go na 5 pounds na na jule london ye no no na da pe yin wageu di mo fi da o sa no yo tobo fini we ri e ma ni da gbugbe yo ohun because you knew when we gini mama you no kodia okay ebe roto am I tell you roto for the move da osa una ya mogi lolo obo Monica una ya muri me egwa wi ku ni ya audio ni wi ape na me awi ku ni ya fefefe no re London me no me o me ne wi ya fefefe o e o mena ungugu na we ya fefefe ya mina sen iyan wa ate ya dopa ave ko ata lo ave ko ari egbin han the movie da osa binu gbe na ewe mata no binu gba na gba ebe mi ya sunu e record ya gugwa akwa ebe do de gbe nwere eru do emi na wo guru wa lawe dero ni o mu me yo but na pretend o ma mu me yo o ma ge no nya momo o ma ge no nya momo una gbegwe iro mo igare sarin yan pe sarin yan omo ari ori spaghetti vi ri akasan we no omo iro mo we na momo gien ya wo opia ya mefe kwe era mo wi aye yin ayo orebo ni na ya we cn ona fe ni amomo gien ero mo ya mefe kwe oyunu e ka ma gbon wo mo na ki yin mi enwa de uwuri okode na bedero una ega video wo paduga wa mi okpo ma no mo na una eno ibana enwuri brabi bedero ni magiro mo mumbu ye oni na la iwo ijo mo lo nyamo o e mata noro o e no nyamo the movie da osa when my we go even if we go to drop on now when you really drop it you will understand when you really drop it you will understand unyiwe no magbaro unyi ma pa bobo no unyun yeye no e Monica atu arise ven me o se iya no bute ka weni egwegun iye me no re London weni egwe no ra kala da weni egwegun e teme so no re do player weni egwegun ni ate weni egwegun but awunyi me no yin e mi no gba awunyi me no yin e mi no gba ma egwe organic criminal ma ja okuno meme Ali Express o ma ja okuno di meta e come come with Monica almost patient because the president here am patient egbe president here have you every Monday why iya egbe ka why you secretary ka why you won bogi ka wo ma begi yan wi yan ropan ogban ro yan fi kun every Monday wo ma begi yan a president here akwo e Monday na ya fi kun was any have ya egbe have a ladies it was any here na fi kun every Monday egbe ma we wa ya re egbe wa we no me patient a patient yan a president o ya fi kun every Monday kun mo me wa here ye iya egbo yan ka wa ya ke ma no le ni yan ka iya ere ni aye gba won ya ye ni aye ta iya ye ni aye ta bin wa mi yana e lolo ya le ma giun gi lolo anu ajose eze yin ara yi iya udewe ni agwaluwe ni egba ni awuta egba ni awuta me be juwe o
Iya wo obo no pe na ruwa pe nzo. Iya we mi no pe mani du oruwoto. Mebeju gwe o. Eze iya no wiya akoli were mu iko iya. Eyi mu iko lo moropa. Bo wa avio poniya. When we view poniya no tiya mi gbe yan ga so. So me la yan gbe wo la yan gbe wota. Nu we ya pe record. Nu me wa ya we pe show. Nu we ya pe yan oni ya vela we gbe na. Eddy mo fi da o sa give me Julie London 500 pounds in there. 5 pounds. Or give me Julie London 5 pounds in there. E je gbe wona do finu we there. We no na e mata no ro. Eri odu e kere odu e. O bari 5 pounds in there. Odo finu we there. E ge me mata no re me. Eri odu e wo ge du mi se do. E boni ni ati e dero ni. Yan we ya do se ni mi yeki. E ku magi yan do se ni be da gbo. Nuwa ya egwe ukpena onyamo. Because me here we are man give what to Caesar to Caesar. Ne kwegere. Ama ya una momo ginonya. Wa to yinu gi ofu egbe ugogogwero. Oboka mwa. E Monica atu arena. Ugoma ruwaru enwa egbe na. Eni no dollar yi ni Monica atu ari e se get dollar yi. Wano ya yo ya sisi egbo wa. Ya yo sasi o ya sisi egbo wa. O ma enegbe. Abi ku na ya fefe abi Julie London igangiyan ni ya fefe. Iya mu kwedoria. Iya mu kwedoria abi Julie London na. Abi Julie London na. Iya mu kwedoria ya fefe ria. Iya mu kwedoria ya fefe na imi okuno wodo. Agi mi okuno go wodo. Abi dede no gbe le cartoon yegbe. Ave dede no je kan ki mi preach we. Ave dede no apiki yan barrier here. Idenu e Julie London. Idenu e. You have at the cook your own. Ana family meeting. Me debe na. Wa mu kwedo no wodo wa mu yan yare. Ado wa mayin ya da gbe o ma wa kiri. I kiri e. Halfway, if you could hurry a buwa. Ida hurry a buwa. Julie London. Una in 5 pounds to get the movie da house. No one know yahu. No ya defend the way. Julie London. He only in when you go 5 pounds to get the movie because he would 5 pounds to go. No do ya pay in your wa. Una wala garu le mo in your wa latin. Eddy mo fi na ga defend ọmọ yin wa la jan o ọmọ yin wa la jan o ẹyin wa la he o idenu wa ya kan wa e video ni Eddy mo fi na mo ẹyin wa la jan wa la wa fi agun me kala da pa je mo Eddy mo fi na ifinu were e lolo yen ri oni an gbe na niyan e lolo e wa onu wa je gbe ya fenya na niyan e lolo wa onu wa je gbe ya fenya Ihuwa ya fefe. Ihuwa. Wọ́n da dina make an wọ́n ya aguwa. Ilolo wa ya onu wa ya fenya. Abi? Ilolo wa onu wa ya fenya. Mebe guwa. Abi imoni kwemu. Di o wo di aguwa. Wa disgrace buwa. Wa we presenter no ma enegbe. E presenter no zuwa. Wa wetu wa le viewer. Wa wetu wa di o wo di guwa. Iya eno ni se we petu gbe na. Iya bi eno temata maya. Di o wo di wa. Ne lolo do fe yin wa. Ne lolo do fe yin wa no